Kgotlatshekelo e ne e tletse T fa Thando Mgenge a ne a tlhagelela go ikopela beile. O solofeditse mo lekwalong la go ikanyisa gore ga a kitla a kgoreletsa bopaki. O boletse gore a ka seke a ngwega mo nageng jaaka a sena lekwalo tetla la go tswa mo nageng kana passport le gore ke rraagwe bana ba le babedi le gore o dira kwa sekolong sa selegae go ka batlamela. Fela bosekisi bo ganetsane le seo ka gore Mgenge ga a tlhagisa bosupi ba gore o a dira le gore bana ba nna le mme wa bona yo a ka batlamelang fa Mgenge a ntse a le fa ntlo lefitshwaneng. Bosekisi bo ngangile ka la gore tiriso dikgoka mo mokgatlho wa baagi wa ditshwanelo tsa baratani ba bongwe le bongwe e ile godimo le gore beili go balatofadiwa e ka tsosa tlhakatlhakano mo setšhabeng. We want Thando Mgenge to be denied a bail. He is a threat to society. He is a threat to the LGBTQIA+ community. And I think him handing himself over was not an act of remorse. He knew that he bowed from pressure from the public and the community outcry. Khabagare ba lelapa la ga Siphamandla Khoza le ditokololo tsa Gay and Lesbian of South Africa ba tlhotse ba ikuela go kgotlatshekelo gore molao o diragatswe. We are calling upon all kinds of legal institutions, from the Justice Department to the police themselves, to the Ministry of the Law. Really, we are now pleading. Kgotlatshekelo e tla rebola katlholo fa Moranang a le matsatsi a le 28.